Sigma, il-kumpanija Maltija meqjusa storja ta' suċċess se terġa' tlaqa' eluf ta' investituri u kumpaniji li operaw fil-qasam tal-gaming f'Expo għall-kontinent Asjatiku li ser titella f'Manila fil-Filippini fil-jiem li ġejjin. Heathcliff Farrugia, Chief Operating Officer tal-kumpanija, spjega ma' TVM News li din l-Expo timxi id fit mal-espansjoni tal-ħidma ta' Sigma f'pajjiżi diversi. Sigma llum m'għadix tagħmel konferenza Malta biss. Fil-fatt Sigma din is-sena ħajkollha 7 konferenzi madwar id-dinja u s-sena diħ ħajkollha 8 xankun din inżidu wkoll dak tal-Messiku. Jiġifieri llum meta tħares lej Sigma inti tħares lejha bħala an international company llum, realtà li bdiet minn Malta. Fil-fatt din is-sena Sigma diġà tellet konferenzi simili f'Dubai fi frar u l-Brażil f'April li lil minn dik fil-Filippini l-kumpanija qed taħdem ukoll fuq Expo f'Cape Town fl-Afrika ta' Isfel, oħra f'Malta f'Settembru, Ruma f'Novembru u f'Kolombo fi Sri Lanka fl-aħħar tas-sena. Is-Sur Farrugia spjega l-loġistika u l-kobor tal-Expo organizzata fil-Filippini mill-kumpanija Maltija. Qegħdin nitkellmu fuq Expo li llum taqbiżlek l-20,000. Ngħidu bej 20-25,000 attendees. So inti fil-gaming industry qed titkellem fuq konferenza kbira ħafna. Ma l-istess dik ma tagħmilix f'sena, ma tibdix f'sena u mbagħad f'daqqa waħda overnight tikbirlek hekk. Ġifieri anke l-istess il-Messiku li għadna kif ħabbarniha tittar ġranet ilu. Is-Sur Farrugia qal li llum Sigma għandha grupp ta' operaturi li jimxu dejjem mal-kumpanija Maltija li apparti li tara li jkun hemm preżenza b'saħħitha ta' kumpaniji internazzjonali ikun hemm ukoll kumpaniji tal-lokal. L-Expo f'Manila se tinfetaħ uffiċjalment minn Eman Police, il-kap eżekuttiv ta' Sigma, kif ukoll mill-ambaxxatur Malti fiċ-Ċina John Busuttil. Se jkun hemm ukoll numru ta' intraprendituri Maltin li operaw fis-settur tal-gaming.